Ilajit ia ke keteng ke biang bah ia ke foundation jompi. Lam'Ti Foundation. Aga Imlang Sahlang ke jongi hubungan dan dakawai pat ke foundation. Tak kamdei ke Lam'Ti Foundation. Kata ke Kdew Foundation. Ya kaslam sanju thmai ya ki bakani ne bat ngop hau drop ka Lam'Ti Foundation Rehabilitation Center highlight kor ma mauri madan he la play mata kasngi ka santrik unok pra aja absan daw advisor ka tanap social welfare ba poleng do habakren akan ke program ba pol wa ong ba ka keteng kan ke slam ka dai ba piang ha namar ba ka imang salang menta kidon da ka wai ke slam bat kata ka dai ka Kdew Foundation ki ba sulap mit ban Kdew ya ki wai dai bum tip ai ulah ong bah kan ke pertai don lai teli ki jaj breu bat kita ki long ba pe ya ki ai ba jia ki wai pat ki don ki ba penlong ya ki ai ban jia bat ki wai pat ki don ki bum tip ai ya ka ba jia hanrai kita ki bum tip ai ki batai start load ya ki ai o ba pol ong bah ka jaj breu kasi ka wai ke ti ka ba Kdew ya ki wai ka kam klan ya si totally ki simpre ya ki bat kani ke dai ke ba susi nama bekam wan ra ai ke jing mentoi bat ke jing te ke jai penri haba maham ya ke jing man o drop o ba pol ong ba bun sen ki breu haba nang kong ki ong ba ki di ya ke kiat ki di ya drugs hendai ha ba khadu ke sya di kela bat ondala sya te merau kim long tre shu ila ka jong kamet bat kemen sim ha kan ke singa don lang mission director ka dreams ba Francis Cushing upsden ga Lam'Ti Foundation ba isem yong kidikot bat kiwe Ilajit ia ke keteng ke biang bah ia ke foundation jompi. Lam'Ti Foundation. Aga Imlang Sahlang ke jongi hubungan dan dakawai pat ke foundation. Tak kamdei ke Lam'Ti Foundation. Kata ke Kdew Foundation. Tilang ngasno tenat bidang ini mapi kum ke Lam'Ti. Ibu pun majority kita member jong Kdew Foundation. Kat ke belong Papua Lule Ayu. Utau Pak Francis Lule Ayu. Langsung tait nak kam kumung officer sarkar badai orang Pak Kambiang. Kata ka outlook, kata approach. Di kadon kata ka jingong. Pangangangit kira ke bersisya. Kepertai idon laikin hun kibriu. Idon kibriu kibapet yaki kibakija. Idon kibriu kibapenlong yaki bakinja. Pat kakenhun kebalai bet idon kibriu kibamtip kaja ayu. Di hangi ngasgau ngidon kat nengut angin kelivi keladi. Dodon kamba pikli nga dan ikli your father dan ni Pak Francis kelivi heldi. Na pedang kita kilai lagi kenhun di bidai penlongi ke bekerja bapetkai ke bekerja dia bamtip kerja ayur. Namar ngapet haka persai social media mentalai ke Uriu wala bantip shikham uthok kathesis berjerong bah. Kat ka bagi kok kendai nak shispa kami nak ignorance. 10% ya dari bantip. Uriu ekspernya orang kani propose bapi dan kam pan amen ni ke constitution jogari India. Taka idea kamu kaya. Ujubab kalau orang balai pim amen ni kata constitution jog India. Ngajakan kumno. Ke conversation ke kumno begini ya cemat dari mindset. Di hang niru
Kebaong Pak Francis benar kadang cisha kajing syakting. Kadang ke fear psychosis, kadang ru ke stigma. Kapa di attach bat kani ke problem jong drug manis. Ke stigma jongi ke pas dat pa. Kebautan hak kepuar jong COVID ru. Pandemi ia ke kerteng jong kini belakap into katak. Oh, jadi mlong ia keren show. Cieng si sem lock pet nak kabra je lock. Ha? Set yar terjerho kena mendai nanga di nitai jengi iklandu kai klandu silang iwe simpria kenau kapur jung iwe simpria ha ka society jung i ka kam klan banya kapur jung sipo simpria dena kadara ka busuk sulang baik le ayu mele ayu utu boong mele ayu bila di suang ngapa tak ya ubat cellphone ubat ailut cepat percaya ubat kudu secara dengan semua buram yapi papi mi jahmat pan Lam'Ti pat habapi Lam'Ti Imlang pan lam dai we sudah don kam atli dan don kami kita baru atli pen kemawe kini keketian jong we udah crowd wong kipriu bor tieng hot yang keciliap wong bat tieng palat siap tieng ba haduk Mynta P4 im Pisudan apartheid P4 im Marpan im kemen to touch lives to change lives to transform tak ada kejingon jong kejingim